Smučarsko središče Inner Krems leži na 1500 metrov nadmorski višini v dolini Liser, Maltatal, obdan z dvema narodnima parkoma, Visoke Ture in Nokelberge na avstrijskem Koroškem. Dolino imenujejo tudi kot družinsko dolino. Od Slovenije, od Ljubljane do Inner Kremsa, je z avtomobilom slabi 2 uri vožnje. To pomeni, da je zelo idealno smučišče za enodnevno smuko, čeprav naj vam ne bo nič žal, če se boste odločili v tem avstrijskem Koroškem smučarskem centru preživeti tudi dalj časa. Za namestitev imajo udobne hotele in apartmaje, ki so ob samem smučišču, ali pa vas iz morda oddaljenejše lokacije pripeljejo z brezplačnim smučarskim avtobusom. Mislim, da je to smučarsko središče v Sloveniji manj znano. Zato pa je bolj znano Hrvatom, ki jih je tu zelo veliko. Skrivnost te poznanosti pri naših sosedih je namreč v tem, da je v Inner Kremsu stalni gost najbolj znana hrvaška smučarska družina Kostelić. Domačini se radi pohvalijo, da je njihov kraj stalna zimska baza družine Kostelić, ko so tekme svetovnega pokala v Evropi, to je pri njih v Avstriji, Sloveniji, Italiji, Švici, na Hrvaškem ali v Nemčiji. Zato tudi ne čudi, da imajo ob cesti postavljene lesene obeliske, od katerih je eden namenjen Janici Kostelić, drugi pa so označeni z imeni znanih, predvsem avstrijskih smučarskih asov. Če bi sodili po paleti smučarskih imen, bi si lahko ustvarili vtis, da so tu smučarske proge primerne samo za vrhunske smučarje. Pa še zdaleč ni tako, saj imajo za vrhunske smučarje samo eno takšno progo. Ta pa očitno privablja. V času našega obiska so bili na treningu mladi finski in hrvaški smučarji. Vse ostale proge pa so družinske in sklepam, da iz tega tudi izhaja vzdevek družinska dolina. Po podatkih naj bi imeli okrog 45 km prog, na katerih ni bilo posebne gneče, saj so razporejene na levo in desno stran doline. Za ogrevanje smo prvi dan najprej začeli smučati na južni strani na dvosedežni Blutalm. Vse ostalo pa je zaradi premočnega vetra in nizke oblačnosti stalo, če seveda odmislim vlečnice ob vznožju, ki pa so delovale za naše najmlajše smučarje. Slaba stran dvosedežnice na Blutalm je, da je odprta in skoraj 10-minutna vožnja v ledenem pišu ni kaj preveč prijetna, če se ne zapreš v svojo smučarsko opremo. Mraz je ko hudič, bi rekel. 2 dni je bila zaradi slabega vremena zaprta tudi 4-sedežnica Gurten Liknok, ki pa ima varovane kabine. Problem je bil v zelo močnem vetru. Tudi če piha in če se pogledajo vršaci okoliških hribov, mora pihati zelo močno, saj so kljub zimskemu času spihani do golega, čeprav je na smučišču vsaj pol metra ali več snega. Zaradi vetra in občasnega močnega sneženja prva 2 dneva našega obiska v januarju proge niso bile tako urejene, kot bi pričakoval. Se pa je slika takoj spremenila, ko je prenehalo pihati in ko se je nebo zjasnilo in ko so sončni žarki povsem začarali v drugi sliki celotno pokrajino. Takrat pa je smučarjenje v Inner Kremsu postalo prava poezija užitka na belih strminah. Smuka danes sodi med zelo drage rekreacije v sedanjih nič kaj rožnatih časih. Ali se to pozna tudi turističnim delavcem v Inner Kremsu? Think of that because there are people are thinking where can I save money and they want to go to the holidays. They have to pay the car, they have to pay the petrol, they have to pay the accommodation, and then we are at the end of this chain, and then they save money at the ski tickets. And that can also be because of the financial crisis. I think that it is. Because they go to the hut,
they spend money on the hut, that's not a problem. But it's always in Austria, especially, I know it from the newspapers from Carinthia, it's always the discussion because of the lift price. But skiing is not only a thing of the lift price, you have to buy the skis, you have to buy the winter clothes, you have to buy the ski boots, you have to buy the car, you have to pay the petrol for the car, and at what I told you before, at the end of the chain is to buy the lift ticket. And it's always very easy to say the ticket is too expensive. But if you see, not only we, every other ski lift company has the same things to do. It's like a small industry because we have kilometers of slopes, we have kilometers of lifts, we have in our ski area I think 180 underfloor stations where we can dock the snow guns. We have 27 snow guns and where we have to put, this one is one of 700 to 800 kilos. We have to transport it from one underfloor station to the next underfloor station to start the snow production. We have during the night when we make the snow production, we have 3 operators who are here during the night to look of the snow production. If it is spring, they have to turn the snow guns, that the snow is on the right position and so on. It's a very hard job and sometimes also dangerous. And we have to make a lot of security things on the slopes, and that's a really hard work. I know that, and the people always saying the lift ticket is too expensive, and I know, and you always have to make new investments. You have to repair something. And I think it's easier to have a hut on the slope because you have a hut from 10 meters, square 10 meters, and you have everything inside, and the people are coming here, and who bring the guests to the ski area? Not the hut, the hotels and the ski lifts. We are looking for the guests, and then they are saying the hotel is too expensive, the ski lift is too expensive, but you have to pay €5 for a slabs because there's fun, it's not expensive. Govora je bilo tudi o varnosti na smučišču. Kako je poskrbljeno? We are working together with this slope security committee, and they are coming here one time a year. And so we speak with them about. I ask them if there is a question, how should we do that and how should we do that, because they know a lot of things. And every year we try to make the same things for the security of the skiers. Letošnja zimska sezona prihaja k višku. Zanimalo nas je, če v Wiener Kremsu razmišljajo, kaj spremeniti ali izboljšati v novi sezoni. For the next year, how you saw before, we have two sides of two mountains, the Rütige Alm, we call it the sunny side, and here it's the Gronleitnock. The sun here is coming at the end of January. We call it the shadow side, but here is the more difficult slopes for the good skiers, and we have one street between the slopes. You have the slope which is going through the street. How you want to say the project for the next year is to make a bridge with 30 meters breadth and to connect the two slopes. Če smo sedaj opisali na kratko smučarski center, pa moramo še posebej pozornost nameniti hotelski ponudbi. Naša ekipa je bila nameščena v hotelu Berghof, ki je v lasti družine Kochelmeier. Že ob vstopu v hotel se začuti toplina gostoljubnega okolja. Objamete prijeten občutek, da so v tem hotelu resnično vsi veseli, ker si izbral njihov hotel, ker si gost v njihovem hotelu. Prijazen sprejem v recepciji, nato pa se prijazno kot virus širi po celotnem prostoru. Sobe sicer niso velike, so pa čiste in ogrevane. Za počitek po smuki ali po hajkovanju odlične. Da se lahko sprostiš, imajo v hotelu na razpolago dvostezno kegljišče, mizo za namizni tenis, savno, otroški kotiček in prijetno pivnico, katere edina slabost je, da se v njej kadi. Smrad po tobačnem dimu ni privlačen, še posebej ne za nekadilce. Avstrijci bodo morali sprejeti prepoved kajenja v vseh gostinskih obratih,
kot jo imamo v Sloveniji ali Italiji. Na srečo kajenje ni dovoljeno v jedilnici. Hotelska kulinarika je na nivoju, pa naj si bo to za zajtrk ali kosilo oziroma večerjo. Jedi so okusno pripravljene in zelo lično servirane. Tako lahko uživate ne samo želodci, temveč tudi z očmi. Če se ne bi kadilo v pivnici, potem skoraj ne bi imeli nobene pripombe na hotelsko namestitev in ponudbo v hotelu Berghof. Na koncu pa smo vam dolžni še našo oceno. Smučarskega centra Inner Krems in hotela Berghof ocena je 5 zvezdic in ga toplo priporočamo, da ga obiščete. Pozdravljeni, sem Miloš, tekmovalec Rolerskega kluba Ljubljana in po napornih treningih uporabljam fantastično napravo za stimulativno masažo pri rolanju najbolj obremenjenih mišičnih skupin, kot so hrbtne mišice v križu ter kolenske in stegenske mišice. SportStance je odlična naprava, ki mi poleg masaže po napornih treningih omogoča tudi treniranje mišic kjerkoli, kadar zaradi službe in ostalih obveznosti ne morem na treninge. SportStance je tako učinkovit, da imam lahko po mišično-stimulativnih programih utrujene mišice še naslednji dan.